I dobro mi je meni došli novi video. I možda malo čudno izgleda pošto gledam u kameru, ne znam. Ne znam, recimo mi u komentarima ako uz podršku stranu gledam još sve znam. I danas ćemo raditi neverovatniji 3 not to lag challenge. Znači, u prevodu probaj da ne zalaguješ challenge. Pa da smanjim facecam. I što znam, možemo da ide sljedeći put. Kopam da upalimo video. Evo. Ju, kopam najcet Freddy. Dude, Chloe. Did you eat lipstick? Just completed fixing this fence. Try to keep Stella in the yard. Damn it. We need shoes for this. Još malo da smanjimo. Ovo moja sestra, bukvalno. Nije neki alkoholičar. I to da radim, da se ih ne bih reklamirao na Facebook stranicu, što je glupo. Da vi ne biste vidjeli, pošto će ispasti kao reklamacija. Ajde, nema više smenja, nema, da pokušamo. A koliko traje? 10 minuta. Mislim da neću da gledam cijel video, ne ja toliko strpljenja. Tvorad rad. Ovo je za bebe da se zagrade. Više nije. Pa kad si stavila ptiče na glavu. This way. Come on. Ali je orijentisan. I told you not to go in. Hello. Znam da tad dirano se smijem. Okay, stop. Let's see what happens. Oh. Ja samo klikćem, gledam. Ovo možda uradi samo genije kao ja. Idi kozica. Be careful, right? Prosto ne gledaj. Što je to dao neki kurac? He likes it. A što se vrati? Ovo će biti dobro.
I ovo što se vrati sam pitao za ovo, zašto sam vrati što ne ostane. Konj vas se beli pas. Ave, beli. You stop fighting, I'll give you a treat. I'll never let go. I promise. Bože. Happy birthday to the crown! We have to watch a horror movie. Čuvode mačka. Tako i mi treba mačke stvari. Eat my french fries. You think you want some french fries? Can you get your tail? Šta je ovo, pacov? Ne znam što ovdje treba da je smiješno, mislim, pošto su psi namenjeni. Fuj, pogledaj tu facu. Ne znam što treba da bude smiješno, pošto su psi namenjeni, baš da... Namenjeni, FTV sam je upravo rekao. Fora, oni imaju u prirodi da vataju repove. Ne možu reze. Te, ovo bih htjela da držim, ovo je stvarno cool. Šta je ovo? Su ovo oni Onyxi otkazao? Probat ću nekako da bluram ove. Ovdje ja se facecam. Šta mu je to na nogama? I pa tu bih već mogla da završim video i da gledam ovo. Aha, kako Hogwarts. I vidimo se. Evo ga. I vidimo se u narednom videu. A i tu sam bio negdje pri kraju, ali boli me uvo. Vidimo se. Mene boli uvo, pošto sam ja krijen u stej, zvani cross stay.